خوشکو برایên hêja Kurdên welathez, Kurdên welatperwer, niştimanperwer ku li diaspora dijîn, li welatên Ewropa dijîn, dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Rêxistina PKK xuya dike heta niha tiştê xwe yê kirmînal, kiryarên xwe yê kirmînal ê terorane, ê tundî li hemberî gelê Kurd bikar tîne. Bi taybet li hemberî karker û kesên feqîr, kesên ku girêdayê vê rêxistina hanê lê ne tenê bes di vî warê hanê de çavsorkirin û gevxwarin û tehdîdê wan ne tenê di çarçoveya kutleya wan de dibîne, heval hûn girêdayê şehîdan û berxwedan û serhildan û ev çîrok mîrokê apoçiyayê derewê wan lê tenê di vê çarçoveyê de nemayî. Derketiye çarçoveya çavsorkirin û gevxwarinên li hemberî karmend, sazkarên Kurd a. Kesên ku ev 30-40 salê wan e hatine Ewropa ji xwe re xebitîne çend qurijdanî ser hevdû ji xwe re projektekî çêkirine, rêstorantekê, dikanekê, tiştekê yanî jiyana xwe û jiyana malbatê din, kesê din bi xwe re berdewam dikin bi vî karê hanê. PKK li hemberî wan çavsoriyê dike, bi navê kampanya, topkirina kampanya karê wanî salane heval tê kampanya te sala par te 1000 darî tê vê salê 10,000 bide. Çima heval? Heval xebat pêş ketiye, şûreş pêş ketiye, hindik mayî em bi ser bikevin, me dewleta Tirk têk biriye, em nêzîkî fînalê ne heval. Bi van derewê hanê di salên heştê di salên notî de gelek kes xapandin, heval xwîn dirije, xelk xwîna xwe didin, xurtên me, şervanên me, gerîlayên me xwîna xwe didin di nikare 10,000, 3,000, 5,000 euro bide. Ev çi heval nayê qebûlkirin. Feqîrê reben ê karsaz mecbûr dibîne li ber van duruşmeyên hanê teslîm bibe û pera bide. Bawerî nebawerî, çavsorî ji fediya bela xwe, bela wan ji ser çavê xwe sêktir dike dide. Lê niha ev tiştin ne. Ne şerê çekdarî heye, ne Kurdistan heye, ne daxwazên netewî heye. Baş e ev kampanya ji bo çi? Ev pereyê hanê ji bo çi? Ji bo kê ev pere tê topkirin? Dibe ev mesele were naskirin. Karsazên hêja, Kurdên welatperwer, niştimanperwerên Kurd derewên PKK qebûl nekin. Derewên PKK red bikin, wan siktir bikin. Eger ji we re bêjin ji bo Rojava ji xwe PKK xwe fesix kiriye û pêvajoya aştiyê û civaka demokratîk û civaka ekolojîk pere jêr nelazim e. Ev kampanya jêr nelazim e. Xelas mesele li hevkirin û qediyayî çûye. Baş e eger ji we re bêjin ji bo Rojava dîrekt ji wan re bêje heval hûn riyê xwe reş dikin. Qadro madroyê rêxistinê vê gotên malê we wekî berê ji wan re deriyê xwe li hemberî wan derî bigirin. Derî di rûyê wan de bigirin. Li dijî wan bisekinin. Biçekî xwedî helwest bin. Wan siktir bikin ji ber ku tên we dixapînin. Tên we dixapînin bi van derewê hanê. Rojava ne bi hewceyî pereyê weyî. Petrola Rojava heye, gaza Rojava heye. Ev çend sal e? Ev 12-13 sal e PKK heq xwase petrola Rojava, gaza Rojava difroşe û ev pereyê hanê bi ku diçe kesek nizane. Niha behsa
28 مليار دولار دكن كو بري PKK هي 28 مليار دولار حتى روجا ايرو دیسا وەکی بەری وەکی قەرەچیە تێن بچاف سۆرکردنێ هەراژە خەلکێ دەستینن بۆ قوربانە قەرەچیە بن سۆلا قەرەچیە دەربێسیە و عامودێ و قامشلۆ جوان چێترێ قەرەچیە دروشمەیە هانێ نابژنەم تەفگەرە ئازادیێنێ و جوواکە ئۆکۆلۆژیک و کۆمارە دەموکراتیک و قوزەلقورتە دەموکراتیک و کەرافیە دەموکراتیک نابێژن قەرەچی تێن تێراخۆ و دسەکنن قەدیا چوو خۆزیاب قەرەچیە خۆزیە قەرەچی هەقواسە خەلکی بکوشتنێ تهدید ناکن هاتن و بەلاخۆ دەفرۆشن تەداوان باشە تەنە داوان دیسا یعنی تەتحالێتە دەهێلن قەرەچی نابێژن هەڤاڵ ئیسال ساڵا پارتە 1000 ئۆرۆ دایمە ئیسال 1500 ئۆرۆ بدمە هەواڵ خێرە هەواڵێ قەرەچی چ مەسەلەیە هەواڵ چما تزێدە دکماتە ژنێن نوئانینێ تە زارۆکێ نوئانی تە مالباتێ فرەکریە چما ولۆش متخوازە ناوەڵە هەواڵ قەرەچی ولۆ نابێژن PKK ولۆت بێژ PKK دگوڤاشتنا gelê Kurd e xwîna gelê Kurd keda gelê Kurd dixwe tevgera kedxur navê wê gerek kulo bû Partiya Kedxurên Kurdistanê bi mentiqê çetetiyê bi mentiqê mafya bi qurbana mafya bin xweziya ji mafya dema dewleta İtalya ket krîza korona û nexweşiya COVID-19 bi milyara mafya İtalî peredan dewleta xwe ji bo ekonomiya İtalya neşkê evan apoçiyên ku heqwase perê rojava dixwin xwîna vî gelê hanê dixwin çi dikin pê zikê abo pê mezin dibe û Amed ji xwe qehbetiya xwe li vê derê li Belçîka dike û ferda çetîn jî ew jî bi vî rengê hanê diçin li şeraba xwe û li xwarina xwe û li tiştê xwe mezlûm Amed û zana azadî û Amed ji lew Selahedîn Soro û ev ekîba hanê berpirsên PKK ê li vê derê Cum'a Tak û nizanim kî û Fuad Kav li xwe xerc dikin li zikê li meşka zikê navî wî çî Zibêr Eydar Meaşê Zibêr Eydar didêne û ev kesên hanê xulam û zilamê xwe pê fînanse dikin çeteyên xwe pê fînanse dikin ji we heye ev pereyê hanê diçe dibe xizmetguzarî li Kurdistanê dikeve xizmeta Kurdistanê dikeve xizmeta gelê Kurd naçe ji malbatê şehîda şîr naçe ji wan re naçe heta ku birîndarekî PKK ez dizanim ê ku nigê wan diçû ê ku destê wan diçû heta ku nigê wan dişkest ê nigê plastîk dişkest heval nigê mişkestiyê nigekî nû lazim e ev gerîlayê han ev ciwanê hanê ku nigî wî çûyî dişerde heta ku nigî wî jêr nû dikirin çavî wî derdixist pe ev fereyê hanê temaşevanê hêja îdî dem hatiye yanî li hemberî PKK xwedî helwestekî bi wêrekî û cesûr û mêrane û netirsin hûn wan naz dikin bi yek dewletê Ewropa jî wan nas dikin ez jî wan nas dikim naz behsa wan dikim qey dewletê Ewropa wan nas nakin hûn wan naz nakin yek bi yek kî ji we were çavsoriyê li we bike gefa li we bixwe û bêje kampanya û heval û rojava û me dewlet ava kiriye û nizanim çûvan dere û merewê hanê jêr bêje hevare siktir be yala qehwa xwe vexwe yan jî venex çaya xwe vexwe û eyrana xwe û donera xwe bixwe û dihere ez te beşn û bala te bibînim yala
وان بقوتينن اگر bi çavsorkirin û bi tehdîd nêzîkî we bûn. Banga min ji bo we ev e. Daxwaza min ji bo we ev e. Ev çîroka kampanya ev çend mehe salane Kurda pê mijûl dikin û berpirsa yanî hedê xwe naz dikin ez ê hinek navê wan eşkere bikim. Ê ku divê vî karêhanê de rol dilîzin ê guba gubê wan ê serekeyê wan hinek din gunehên gunehê min bûwan tê. Gunehê min bûwan tê. Li mala xwe rûnên û biaqil bin û îdî bes çavsorî li vî gelê ham bikin. Ez vê dibêjim yanî. Piştre ez ê navê din eşkere bikim, tiştê din eşkere bikim yanî. Bes herin bi mentiqê tehdîdê û gevxwarin û çavsorkirin li ser Kurda, karmendê Kurda, feqîrê Kurda, karkerên Kurda, karsazên Kurda. Ez bi tundî şermezar dikim. Vê helwesta terorane, vê helwesta çetetiyê a rêxistina PKK ku li vê derê Ewropa bikardîne. Cemîl Bayîk diğeyîde naxeyîde bi kêfa xwe yê. Mustafa Qereso diteqe diğeyîde naxeyîde bi kêfa xwe yê. Ferda Çetîn wilo, Amed Dicle wilo, Mazlûm Amed nizanim diğeyîde naxeyîde bi kêfa xwe yê. Îdî dem hatiye ku rê li vê meselehanê werê girtin. Bes e. Heqwa se gelê Kurd li diasporayê, li penaberiyê, li biyaniyê, bi kezebreşî ê ku ji xwe çend qureş top kirî hûn tên hûn dibin şîrîkî wî xêr e. We Kurdistanê jî bixwesta me bi gotana xem nake ji bo xatirê Kurdistanê. Şer wê çekdarî jî ew jî nema. Va hûn sîlahê xwe teslîm dikin hûn sîlahê xwe teslîmî dewleta Tirk dikin hûn ê bişewitînin û tên xelkê li vê derê li Ewropa xelkê tehdîd dikin ji weheyî salê heştê ye. Ji weheyî wilo ji werê we biqede. Hûn çû we Enwer Ata kuşt, Çetîn Gungur kuşt, ew parêzerê hevalê we ku li Holandayê we wî qet kir we wî avêt kanalîzasyonê ji weheyî wê bi vî rengî berdewam bike. Ev teror divê dawî lê bê. Ev çetetî wê divê dawî lê bê. Baş e ekîba sereke giregirên sereke ê ku vê karê çetetiyê, vê karê girmîlanê ê reş, ê qirêj ê li dijî qanûnê dimeşîne kî ne? Berpirsê sereke ê kordîneya kampanya PKK li vê derê û vî karê reş û qirêj ku dimeşînin ê sereke du kes in. Berpirsê wanî ê îsal ê dwarê ekonomî ku têkiliya wan dîrekt bi Cemîl Bayîk re ye. Yek Ferda Çetîn e. Ev Ferda Çetîn. Ez Ferda Çetîn wekî kes naz dikim dema ku min medya PKK'ê de kar kir. Yanî yekî wilo nerim û yanî ji kesên wilo biaqil ê ku di nava PKK'ê de. Min nidizanî jiyana wî ya gerîla, tiştên qirêj ku li dema li çiyê bû, çi kirî û çi nekirî vê dawiyê min az kir. Mi dît ku maskekî li ser riyê wî ye, ew maskeyê kesayetiya wilo feqîr û biaqil û efendî li pişt vî maskahanê yekî kujer heye. Di dema li çiyê bû hevalê xwe kuştî, hevalê xwe tasfiye kiriye û gelek kesê din jî tasfiye kiriye. Di nava gelek karên qirêj jî di cî girtiye. Lê wekî medya çêkerekî tê nazkirin. Gelek cara bî berpirsê Roj TV wekî yazarekî nivîskarekî PKK tê nazkirin. Di nava dema ku li Stenbolê jî bû ev Ferda Çetîn di nava Özgür Gündem jî de kar kirî. Kadroyên berê ê ku li Stenbolê mane û dev ji PKK berdan in wî baş naz dikin. Hinek enformasyon kadroyên kevin jî ji mir gotin ê piştre jî ji mir gotin ku kesayetiyekî tarî ye Ferda Çetîn û kesayetiyekî kirmînal e û kesayetiyekî dîroka wî reş e.
di nava PKK de lewma nikare ê wek ferda çetîn nikarin dev ji PKK berdin ji ber ku dosya wan di hundirê PKK de reşe ev sebebekê ku nikare dev ji PKK berde sebebekî din jî heye vê darî vê dawiye wilo ev enformasyon gihaştime ku êdî têkiliya ferda çetîn û yanî ev enformasyon demê dawî gihaştime ku ferda çetîn têkiliya wî bi mîtêr jî re xurt e ji her du aliya yanî di nava PKK de berdewam ku têrin ji xwe diçêrin derin û tên û li vê Ewropane û digerin kêf kêfa wan e tiştek ji wan tune li ser hesabê vî gelê hanê li ser hesabê gelê Kurd jiyana xwe berdewam dikin mîr ne bi halê wan e çima wê dev ji PKK berdin ji ber çi wê dev ji PKK berdin çi kirine û ji wan re maye ferda çetîn çi kiriye û ji wî jî maye û derdikeve camêr siyaset û wilo diaxive me re dibêje wala bêhna zilama jê tê bêhna lêkolînera û nivîskara jê tê kes nizane di hindir de çi ye ev niha berpirsê ê duwemîn di vê kampanya hanê de ferda çetîn berpirsê yekemîn kî ye berpirsê yekemîn me berê jî vîdeo li ser wî çêkir fotoyê wî tune ne pir kêm in ji ber ku kesayetiyekî tarî û reş e û berpirsê yekemîn ê rêxistina PKK li Ewropayê navê wî kod Mazlûm Amed lê navê wî rast li gorî ku me enformasyon gihandin çend nav hene yanî çend pasport hene pê tev digere Bilal Yaşar Akif Yaşar û Yaşar Akif bi van nava jî tev digere anafê di 2015 de hevpeyvînekî bi wî re kiriye bi Mazlûm Amed bi navê Akif Yaşar di dema çîroka xendeka û wê dema hanê de anafê pê re hevpeyvîn kiriye û ev jî derketî bi navê Kenekê ew berpirsê PKK Ewropayê lê bi navê Kenekê axivî piştre fotoyê wî rakirine ana hûn vegerin anafê û navê wî deynin Akif Yaşar wê ji wir derkeve endamê konseya Kenekê û nizanim çi lê fotoyê wî tune ev fotoyê wî ev fotoyê Heval Mazlûm berpirsê PKK'yê Ewropa ev foto me peyda kir me berê jî belav kir ez niha jî belav dikim ev foto niha li cem Almana li cem Belcîka li cem Fransîya li cem hemû kesî heye ancaq Heval Mazlûm gerek çavê xwe şîn bike û porê xwe zer bike û xwe bigore ku karibe xwe veşêr yanî lê medya PKK ji ber sedemên ewlekarî ew reportaja ku wîr kirine heta niha li ser anafê heyê dibe ku wê jî rakin lê foto jî rakirine ev e reportaja ku bi Heval Mazlûm Amed re di anafê de hatî kirin min xwest ji bo belgekirina tişta û dîroka wê biçekî wilo zûm bidê me ji bo gelê me naz bike bê van kesayetiyê han ji wan hene yanî ku heqwasa xwe vedişêrin û mobaylê kevin bi kar tînin
اب موبایل آیفون و سامسونگ و اینو یعنی ولو خد خرو شکی کو خفت الشيرن قاشو جبوكو كسوة نازك نزانن كو تعزينة حمو كسوة نازكن دولتين أوروبا والنازكن خوشنگ والنازكن قال كسن ايكو انفرماسيون جو شنگ ردشينن وان باش نازكن يعني حوجة داري بوان درو مرو يهاني كو والله هوال مظلوم كسك ويناز ناكو فوتوي وي يانجي وشارتي وبرپرسيار نا افتشتني يعني دەڤەرێن پەیوەندیدار دەزانن کو هەواڵ مازلوم بکیرە دەدۆ دەستینە بمی تێرە پەکەکێرە هەموو چیرۆک میرۆکێ پەکێکێ ئەشکەرەن یانی فەرزا یعنی دەولەتێن ئۆروپا هینا نەگەشتیە وێ غەزە باهانێ غەزە باوان لە هەموێری پەکەکێ نەگەشتی وێ قوناغاداوی کوڕا بوان هەموو یەکجاری دە ئۆپۆراسیۆنێکی دە و تێخ ساندوقێکی و ژمی تێرە بشینی نە نەگەشتی وێ بگەیش وێ ڕۆژێکی وێ بگەیش وێ قونەغا هانێژی هەواڵ مەزلوم ئامەد بلال یاشار ئەف کەس ژی ناوی وی زانا ئازادی ئۆزبی باش ناز دکم ئەس دزانم بێ چ مالە لە چیە چ مال بوو li nava medya PKK de çimal bû navê wî ê rast Kamil Yanar e Kamil Yanar bi navê zana azadî wek rojnamevan xwe di diyar kirin dema ez di medya PKK de destpêka 2011 min kar kir li Roj TV li beşê erebî de ev zana jî di radyoa PKK de kar dikir li Dendirlêyo ku niha navê kirine Stêrk TV wê çaxê ferda çetîn berpirsê me bû û gelek kesên din evê ku dixebitin wê ku heta niha bi wan re dixebitin û ew ê ji Qamişlo Ajder Şêxo êdin yekî bêje ev ji vî zana ez behsa tiştê hindirîn dikim yani evê ku dihat gotin yanî apoçî bixwe bixwe yani mala cabûn bixwe bixwe wek ehlê dirbêsiyê vê dibêjin apoçî bixwe bixwe tiştê li ser vî zana digotin ku yekî genî yekî gelac fesad ku wê çi bike gotina digerîne wekî pîreka wê gotinê meselen ez tiştekî bêjim wê here bigîne ejder tiştê ejder bigîne hoşek tiştê hoşek bigîne ferda tiştê ferda bigîne nizanim Seyidxan tiştê Seyidxan yekî wilo fesadiyek û yekî dogmatîk û yekî jî xweziya ji mala Xwedê re ku ji rojnamegeriyê jî fêm bikirana tiştek fêm nedikir tiştek bê yanî wekî baxbaxa û tişta hema wilo bêje bla 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 tişt jî hevdû fêm nake ha tiştekî ji rojnamegeriyê ji zanebûnê ji xêrî dogmatîzmê û nerazî û çawa bêjim yanî gelacî rabe wekî istixbarata li dijî hevalê xwe bişkîne hevalê xwe biêşîne kesayetiyekî bi vî rengî di nava medya PKK daha naskirin dema ku digo hevalê zana hat hemû kes devê xwe digirt hemû kes devê xwe digirtin ez hazir bûm min dît yanî bi çi çavekî nebaş nêzîkî wî dibûn bi rastî heq kiriye tiştekî wilo hebû yekî pir dogmatîk genî kufikî efnikî wilo em tev apoçî bûn me parastina PKK dikir me lê neb ecêba wî tiştek nakeve aqila hingî sert hingî genî di rêklam û propagandaya xwe ya ji bo PKK rêxistin jê razî be tiştekî nakeve aqila xwe bifiroşe hevalê xwe bifiroşe malbata xwe bifiroşe çi bike wê bike ev zana
ومظلوم آمد وشخو فردا چتین نها دوست و احبابی هبن هوالی هبن دناوا وی اکی باهانه ده زاناجی جه دگره قاشو ریوبیریا مدیا پککی اوروبا و رول کیوانی دینجی هی یعنی رول استخباراتی رول چتتیه حتی تی گوتن وی داوی هن انفرماسیون گیاشتمه و اف زانا و مرویوی لورل اوروبا دناوا کارن کرمینال و دناوا کارن تروری و کشتنی مروی وی پسمامی وی نه کابیچنه رول گرتنه جه گرتنه جبو به امر و تعلیمات پککی جه گرتنه و رول گرتنه ندورو که اف زاناجی دناف دشبر که دیروکا ویا دناوا پککی ده و دیروکا ویا دناوا اوروبا یعنی دی بیجه افتش لگوری وی تی لبشنو بالاوی تی اف برادر می هیجا زانا آزادی و مظلوم آمد و فردا چتین یعنی به تایبت فردا چتین و مظلوم آمد به تایبت اف هر دو ای سرکه یعنی عاقبتا ملیارا دلار دزانن کالو کره دکی جان حسابی دیه لسویسرا لحسابین وشارتی لدبی یعنی لدورین کو کنترل سر چنه یعنی حسابین پکه که هر دوشی های وانجوه مسئله هانی هایی جوان پرین پکه که ای به ملیارا ای به میلیونا هر دوشی به تایبت مظلوم آمد و فردا چتین پره پکه که ای رش هر دوشی دزانن های وانجوه هایی لگوری انفرماسیونی که گهشتنمه اشی بواره پارمه دکم کسک شمر نبیجه تشکر آنی اف انفرماسیونی هان هات جه دوره کی بچه کی شاغو باغ اف چافکانیا هانی هیو و از حتی اشمه بی از وی چافکانیا هانی بپاریزم یعنی راست یعنی تشتی که حتی درجه کی باش هفته هشته جی حتی نوتی جی اف انفرماسیون راستن یعنی و جمر بس هفته یعنی گمان راستی هبه سری سدی هفته جی بسی منه اف سی مایی خملاک یعنی نه ما ام کارن روزنامه گریه دیکن و کارن هشیاریه دیکن جبو گلیمه هشیار به ام تشتین ولو سدی ست کسی ندناوا سیاستی دهی ندناوا روزنامه گریه دهی سدی ست نوچه سدی ست تنه چما ناوی به شروع چما ناوی انالایز چما ناوی حتی سروی آستاهانه که نری ناد بیجه سر آستا نوچه آجی سری سدی هفته هشته بس جبو که مرب خلکی ره پاروه بکه 20 مای از ناز دکن بره فردا وره بیجه نا والا از نولومه خوزیاج مالا خودی ره فردا ابوقاته کی بگره و لدجی هوشنگ دعوه بکه جبو که از فردا وگرینم يعني جي لايقي او جيو مظلوم آمد اف برپرسیم کوز نها بحثا واندکم خوزیاش مالا خو دیره مانا وی بدستی خواه ایک وره جعالی حقوقی دعوه لهم بری مفک بیشش ناز نپکه کمه من رول دنا پکه که ده نلیستیه مدینا و مدیا پکه که ده نخبتیه متشتکی نگریه اف ادعا نراستن برا ورن بیشن جبو که وی چاقی از درمانی وان بدمان درمانی وانی قانونی درمانی وان و درمان ریخستنا وان وکی لبه تزبیه یکو یکو و تشتکی بوان کارسازی هان ای کردا بخباتکاری کردا به همولاتی کرد دناف ده هوشنگوسی دناف ده هوشنگوسی تشتکی بمبی ججم خودی ها ججم خودی ولو کبرکی بچوک لما بکهوه اف کسی هان برپرسیارن مظلوم آمد و فردا چتین و زانا آزادی و
وآمد دجلة وحمو يكون منافي وان مقوتي ونافي هيكو زهينا نافي وا هنا سي شوار عشق افجي بريز دف جريز روجنمافان وحدة الدين آمد دجلي جو قندي دورا قلبي مالبالتا وي لغوري انفرماسيوني جهاشتن مجوي دفري تيكليا وانو بدولتي رجي كيفن دهي يعني دنافا مديا باكيكي ده شغل ده ماكو اجي دنافا مديا باكيكي ده بو موجي حاضر بو حتى انها دناف ده تشيري ده تشوتي وخا وكي قاشو انفرسيتا لبروكسلي خلاص قريب خو فيرنجي ده ديار كرن ودو راديو بلجيكا ده خبتت اشتكي بفيرنجي انفرماسيوني دراو لسر خو لسر سوشيال ميديا بلاف كريه اف آمد دجلة عيني نكيمي زانا آزادي يعني بشكل جي كيمتر بشكل جي كيمتر يعني هردوشي جنين لجنيبونا زانا آزادي زيدا بونا سركزة بي يعني زيدا يعني تقيائي اف آمد دجلة جي كني يعني بوی چاویهانه در دورا PKK کادروین PKK اید هندره مدیاده دشغولین دما کو اف آمد دجله در بازده بو روشاویا تندرستی نباش يعني حفظا خوشی دکرن يعني ناس کرن کو یکی شعب بجمکی استخباراتا یکی بلو جنی یکی کو کار راپورت على دجي حواله خو بيبختي بن تشتابك بيبختي على حواله خو بك شخوا دواري روشنامه گريه دوانا تا علاقه وان بالروشنامه گريه آزاد تنه روشنامه گريه ريخستني ارگوتي و دوغماتيك و گني هري گني اف ميناكن يعني برز وحدة دين آمد دجلاج جو قلبي جي در دورا قلبي ولا لا حتى روجا إيرو أنا فيا دفش بكي كي بردوي تشبك كي بجير بيج مرحبا كي جان سازيين ميديا ناش قول بچه كي بنجح تشكرن لسر سوشيال ميديا كسبة اف سازي مازية بكي كي كليد ببنوارن گرتن ستيرك تيفي نمينه لسر يوتيوب كانالي وان هيو شوبينري وان هيو درو مروا القلقي بكر وقلق جي وان بشوبينن و پرجوان بيريكا وان گرمه لأف وحدة دين نها كيف كيفاوي روشاوي باشه كادروي PKK انفرماسيون جي مظلوم آمد يا دواري استخباراتي دواري مدياده لهم بري نيفيسكارا لهم بري اكتيفيستا لسر سوشيال ميديا انفرماسيون او رابورت عدد الريخستني دد قرصو دد ام مظلوم آمد دد فردا چتين ودد جميل بايكشي بريز دف جريز آمد دجلهي كو بسروكاتيا مظلوم آمد و فردا چتين رولا دكا سين كنكيجي هنا رمزي كارتال وكي كو عاقل دوان شيرتو عاقل دد تديب عامر مزنه حيفا رمزي كارتال برخو ناكبه كو دحب زاروكي وي دناوا PKK دهاتن تصفیه کرن اگر نه دو بی یک جوان تکه ذاتی تصفیه کرن و يعني عاقل دوان ايدنجي كوبي فرا زبير ايدار جالي حقوقي دا آلي كاريا واندي جبو كاري واني كرمينالي رش قريج يعني بچكي ولو شيورمندي حقوقية شيورمندي حقوقي جبوان رقاشو دما كل لتركيا بو للسيرتي بو طرو ابو قاتبو زبير ايدار كوبي فرا او جيدنا في الروشة هاني دا جيه دقري وخوال
خو لکنکی پعن کریه معاشی خو جی کدا جی چافسور کرن و جی کاری کرمینالی ای پککی معاشی خوشی وردیگره اف معاشی دی کوی بیریکا رمزی و زبیر جوی کاری هانتی جوی کاری رشتی جوی کاری قریشتی معاشی خوش کردگرن قنجو خوش کر قنجو خوش کر قنجو خوش کر هزار جاری مالاتا آوا هزار جاری عمل تدریج به نویسکارا هیجا تکوشرا هیجا اوین چیچک کتوی زلامی هانی زبیر ایدار سکتر کریانی تا خوشی قد کریانی حیفا او سالی کتبیر قداندی بنابا به اکیبا هانی ده جمعه تاقچی رولاوی هی سلیمان گونیلی یعنی اوجی رولاوی هی جبلی قراسه زلاما عاقلمند و شیورمند هیجا ناوی ویچی سیدی فرات اوجی ده ناو دهیه مبرجی بحثا چیروکا سیدی فرات کری دا مال روژاوا بو ده نوتو پینجا ده نوتو ششا ده اجوه چاقه دزوین از دکم برپرسه می پککی ای روژاوا بو سیدی فرات از روژه کی روژا دبن ریوبریا سیدی فرات نب خیر و نب اهلاده ام دبن ریوبریا ویدی مکار کی سیدی فرات نهاش مرهاتیه وی داره و دناوا کاری قریج و کرمینالا پککی ده رول دگری و جیح دگری و دبستانا وان اقادمیا وانی سختکاری آل لیجه افجی ده چجمر درسی ترکلشمه و پککه پققلشمه ده جوانین کرده ده خورتی کرده سیدی فراجی ده نواوی اکی بحانه رول دگره مبره بحثاوی کری مگو دا قمناکه هم دیسا وی شرف هانه بدینه ده بره هوشنگو سی وی رومت هانه بده سیدی فراد جاره کیدن ببینه تیخر روژوا ویدیوی خواه افجی صلاح الدین سوروی جناور صلاح الدین جناور لشامی مهفدودی 10,001 10,002 هات گرتن او خبات آمد حتی نهاد زندانا ترکی دی یعنی زانم مؤبد استندبو یعنی حتی نها آپوچی زنزانم لی 15 سال استند جبر کو جیگری خبات آمد بو لشامی هات گرتن لشامی دو جار سه جارا مهفدودید لبروکسل جی مهفدودید دما هات بردان 10,011 بوم لبروکسل مهفدودید صلاح الدین جناور صلاح الدین سورو افجی دناوا کاری کرمینال و قریج ده نهاجی رولاوی هی و بریجی رولاوی هبو زمان خوال سر هنرمندی هیجا اف جناور صلاح الدین وی جناوری هانه وی سختکاری هانه زمان خوال سر هنرمندی گلی کرد فقی تیران دریش کرد گف خوارن و چافسور کرنی لهمبری فقی تیران دکر اوی جناوری هانه یعنی گلی کرد اویا دکیشان کنانه ده در بازو ده گرک گلی کرد تفوی بکن نجبو تشتکی جبر کو وی جسارت لجم خودید کو راب لهمبری فقی تیران لهمبری ماموسته هیجا نظام الدین ارش زیدگاوی زیدگوتن بک اوی جناوری هانه صلاح الدین جناور او جی دناو ده دناوا وی رولا هانه ده دناوا وی اکیبا هانه ده رول دگره اکیبا کاری کرمینال و کامپانیا و توب کرنا پرا بزوری جی گلی کرد جی کارسازی کرد جی کارکرین کرده او جی خودی روله شخور تو ترابی روشنامه وان صلاح الدین جناور ده ناف مدیا پگکی ده یا با کینه بر روشنامه واسه با اون کی دخوازن یعنی اوی کو یعنی یکی نزانه ببخوین و بنفسینه جی روشنامه وان تنبور وان هنر وان هفیر ما وان فلان کس و تجر نزانه بخوینه جی مثلا یعنی اف جناور جی بی روشنامه وان شخور لیب نرن به شد بیجه
دي ليدر لتركيا يعني كاف ليدر كينه فرمو canavar bağıkıv. Bir şey lider olmak başka bir şey. CHP bir liderlik sergileyemedi. Yani parti başkanı olabilirsin, genel sekreter olabilirsin, eş başkan da olabilirsin. Ama lider olmak başka bir şey. Sürecin 2 tane lideri var. Bir Önder Apo'dur, bir de Sayın Bahçeli'dir. Yani adını doğru koyalım. Erdoğan bile böyle kaçak dövüş. لجم في جنافري في صلاح الدين حيفا نافي صلاح الدين لجمي دلي درهاني يعني بريس خابو ودولة باقشري دلي دري وي هنا وراستية بجه راستية بجه كسين بفيرنجي جريدان واني بميتي هي اف دماتي فقه تيران تهديدك بناوي ميتي فقه تيران تهديدك نتني بناوي بكيكي دماتي هوشنگ اوسي تهديدك بناوي ميتي وبناوي بكيكي هوشنگ تهديدك کسایتیه به رنگیه وی جناوری هانه صلاح الدین جناور از دوباره دکم کردکی کارکر به کارساز به لبلژیکا لهولندا لفرانسا لاسپانیا لالمانیا لولات اسکندنافیا لامریکا لارجنتین لسر هیوی لمریخ لوکی دریبه لاسكندنافيا لوكي دريبه تلياوي بإيش أزبانا نازك أزبانا نازكم ودولة وان نازك أدريسي وان نازكن باسبورتي وان نازكن رجماري تليفوني وان نازكن يعني اف ولات استخباراتي وان وهيزي واني أو لكاري نرازاينه ميتي زلامي خو خلامي خو دريا بكيكي دي ناوا أوروبا دي بگرينه استخباراتي وان ولاتي هاني نرازاين يعني دزانن كنجي ورو خستن دكاري وك لبي تزبيه لبولو بوامبين وان بك تزبي وك مشوار قوتي دياري وان بشينج خابور وشميتير كارسازكي كردا تشتك بيبي تماشاواني هجا واز دبيجم كردكي تشتكي بيبي اف كس بر برسيارن اف فيديوشي ويور ورقراندن دنگي متيتا مظلوم عامل اف فيديو تي ورقراندن زمان انگليزي زمان فرنسي زمان الماني ودچه دورين پيوندي دار جبون باش ناز بكن جبو پاراستنا گلي خو جبو پاراستنا کارکري خو كردي خو لوي دري لأوروبا لهندري ولات لدروي ولات چشم بي ازيبك از روشناموانم ليكورينرم مبستا منا عول و آداوي پاراستنا گلي منه از نه ريخستنا د پاريزم نه سروكا د پاريزم نه كاري كرمينال د پاريزم حتى عشم بي ازي لدجوم از لقل مافي مروما لقر مافي ازي مافي مروفا بپاريزم نبن بيكريني مافي مروفا ازي مافي مروفا بپاريزم نه ريخستنين كرمينال ازي مافي مروفا بپاريزم نه ريخستنين گلي كرد خابينو شعف سور كرن وتهديد وقفخارن و كشتني الهمبري گلي كرد وترور الهمبري گلي كرد بكاردينه ازوان نا باريزم حتى اشم بي ازي لدجبم هات فهم كرن نامه ما اوه هلوستا ما اوه دبي گلي كرجي ناس بك ve mesela hani baş naz bike piçeki cesaret be piçeki karsaz emeji ere yani kesayetiye ulu piçeki burjuvazi u sermayawi heye tersonek u qad parizun tersoneki bu vanar nabe vana un piçeki bitirsin lehemberi pekeki u rexistinen wak pekeki un piçeki ulu bira alem bitirsin ew الوسيار ew الوسوارين yani piçeki kurd bin ولكدا خو خدي دركبن كدا خو حيفا كدا و حيفا چند قرشيك وشوبك و ونبروستيانه وجوان دي وطوب كريه حيفا فان بريهاني حيفا بشتي كذا خزمتا
بچتێکە زکێ وەکی یەک خاپۆ یانجی ji bo kêf û zewqa Remzî Kartal û Zibêr Aydar û Mezlûm Amed û Amed Dicle û nizanim kî ev Xulam û Zilam û Qidamêhan têkeve xizmeta wan ji rêxistinan re kar nekin ji gelê xwe re kar bikin feqîr û fuqerayê gelê me hene xwedî li wan derkevin xwedî li rêxistinên krîmînal dernekevin qanûn li pişta we ye dewlet li pişta we ye win li Ewropa ne win ne li Tirkiye ne win ne li Rojava ne ku PKK were çavê we bişkîne şêr bin mêr bin Kurd bin hûn têra xwe hene qanûn jî li pişta we ye netirsin li vir ez têm dawiya vê mijarê heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.